Pozdrav svima, ja sam Ena i dobrodošli na moj kanal. Danas radim izazove da neke s interneta, neke koje ste mi vi s Instagrama predložili uz pomoć one ankete i ne znam hoću li sve uspjeti napraviti, ali uglavnom bit će zabavno i jedva čekam. I idemo na video. Uglavnom, prvi je da položem John tenisice. Ne. Challenge broj 2 je to da se vozim na skateboardu, ali ne onako uobičajeno na nogama, nego da sjedim i vozim. Tako da idemo to isprobati. Upravo je čovjek pogledao. Mislim da me pogledao na računak. Što radiš? Sljedeći challenge je da se popnem na neko drvo. I drugi challenge je, to jest još jedan poslije njega je da skočim sa nekog krova. Pa idemo to pokušati. Sljedeći izazov je skočiti iz krova. Tako da, let's go! 2000 years later. Wow. Znači, trebalo mi je valjda 2 minute da se popnem, ali nema veze, uspjelo je. Challenge je uspio, to jest izazov. Sljedeći izazov, napravi zvijezdu. Sljedeći izazov, uđi u nečije dvorište, pošto ovo je u nečijem dvorištu već, tako da izazov je napravljen, zašto sam i onaj prošli video, mislim, sam napravila ovdje i ovaj sad radi tu, tako da ovo je potpuni uspjeh, tako da. Sljedeći izazov je odlazak u šumu, što meni baš ne odgovara, ali pokušat ću, jer zadnji put kad sam bila u šumi nije baš dobro sjećanje, tako da idem pokušati. Neću reći ništa, ali idem pokušati. Znači, još puše, da bude sve gora, puše i... Šuma, ulazak u šum, ušla sam u šumu, idem se vratiti, jer ovo je scary. I to je to od ovog videa, ako vam se sviđa, lajkajte, šerajte i subscribe-ajte se na moj kanal ako ste novi. Vidimo se u sljedećem videu, bye!